I'm the answer to your every cry. So illusion for the way behind. I bring to you good news. Ngintokoto lenkulu anginibingelele enze nginemukele esihlokweni sethu salamhla seRhapsody yamaqiniso. iRhapsody yamaqiniso-ke ngiyo incwadi yethu yekukholwa yawo onke malanga lesiyibhalelwa ngumfundisi lomkhulu, umfundisi Chris Oyakhilome, DSC DD. Lamhla-ke tilisondvo tingemashumi 3. Singaqale-ke kufundza sihloko sethu, ngicela kunigqugqudela lapha enze nginikhutsate ukuthi njengoba kungileli sondvo asivukeni siye khona emasondvweni siyawukhonta inkhosi, sihlanganyele nalabanye abazalwane. iBhayibheli-ke liyasikhutsata ukuthi siye endlini yekukhonta, singafani nalabo labanye lasebakudzebesele kuya khona endlini yekukhonta. Ligama lenkosi malibongwe. Umfundisi-ke lamhla usipha sihloko lesimnanzi uthi khuluma ngetilwimi wemukele kucondziswa. Sivula ngembhalo kuba seKorinte bekucala sahluko se-14 sifundza livesi lesi-2. Ngobe lokhuluma ngetilimi akakhulumi kubantfu kepha kuNkulunkulu, ngobe kude umuntfu lomvako, kanjalo ukhuluma timfihlakalo akumoya. Amen. Umfundisi-ke uyacala uthi njengamaKristu akwendeki sibe sebumnyameni nganome yini. Ungati noma ngabe yini uma utakwenda loko lokushiwo ngumbhalo. Umbhalo wethu lesivule ngawo ngeluhumusho lwe-Amplified Classic uthi ngobe loyo lokhuluma ngetilimi letingatiwa akakhulumi kubantfu kodvwa kuNkulunkulu, ngobe kude lomcondzako nome lomvako, ngobe kumoya longcwele ukhuluma emaqiniso lafihlakele netintfo letibhacile letingekho ebaleni kutsi uticonze. Mayibongwe inkhosi. Uma usesimeni lapho khona ungati ukuthi kufanele uthathe yiphi indlela nome sinyathelo, khuluma ngetilimi. Kungangabi isikhathi lesidze utawutfola timphendvulo emoyeni wakho, utawutfola kucondziswa lokudzingako, nalemfihlo yaleso simo utayiconza. Mayibongwe inkhosi. Uyachubeka-ke umfundisi uthi mhlawumbe udzinga kwati ngesimo lesitsite, sifundvo, imicondvo noma imigomo lephatselene netintfo tsite. Citsa sikhatsi uthandaza ngetilimi. Usenda njalo kutakuba nekwembuleka emoyeni wakho. Inkosi Jesu yathi, lowo longilandzelako angeke yasahamba ebumnyameni, kodwa uyawuba nekukhanya kwekuphila. Lokho kutfola uma ufundza incwadzi yaJohane sahluko sesiphohlongo livesi le-12. Umfundisi uyachubeka uthi ungadati tonke tintfo. Akukafaneli uhambe ubumnyameni ngetimali takho, kuphila kwakho, umsebenti wakho, ibhizinisi, nenkonzo yakho, nanobe ngabe senguluphi ngeluhlangothi lwempilo yakho. Ukukhanya kwaNkulunkulu kusemoyeni wakho. Lokho ungakutfola na ufundza incwadzi yeTakha sahluko se-20 livesi le-27. Mayibongwe inkosi. Umfundisi uthi uma ukhatsatekile ngempilo yakho nanganome ngabe yini, buta moya longcwele kucala. Khuluma ngetilwimi ngekushesha nangeshisekelo lesedulu. Utawumangala ematubane lekutawuvumbwa ngawo kukhanya kwakhe nenhlakanipho ngekhatsi kuwe, ikukhombisa ngco loko lekumele ukwente. Moya longcwele ungekhatsi kuwe kukusita kuconza, kuphila nekuthi uyitfokotele impilo ngalokuphelele. Usahlanganyela naye ukhuluma ngetilimi takamoya, utakucondzisa kutsi utsatse tinyatselo letitsite letihambisana netinhlelo taNkulunkulu ngempilo yakho. Haleluya. Yatiyaba mnanzi-ke lamhla imeseji umfundisi lasipha yona. Ngidawucela sisho kuvuma nisho lamagama emva kwami. Babe lobusisekile, ngiyabonga ngekucondzisa kwakho empilweni yami. Ngisakhuluma ngetilimi, ngisho nanyalo. Umoya wami
uyakhanyiswa kubona nekwemukela timphendvulo. Nginekuconza futsi ngiyati lekumele ngikwente kuso sonke simo ngobe ngicondziswa kukhanya kwakho. Haleluya. Nawuqhubeka nesifundo ufundza kuba seKorinte bekucala sahluko sesibili uqale evesini lemfica uye evesini leli-13, ufunze kuba seRoma sahluko sesiphohlongo uqale evesini le-26 uye evesini le-27, ufunze kuba seKorinte bekucala sahluko seli-14, ufunze livesi lesibili ngeluhumusho lwe-Amplified Classic. Uhlelo lokufundza iBhayibheli ngeminyaka munye kunencwadzi yaLuka sahluko sesiphohlongo uqale evesini le-22 uyogcina evesini le-37, kanye nencwadzi yaJoshua sahluko sesihlanu nesahluko sesithupha. Uhlelo lokufundza iBhayibheli ngeminyaka lemibili ufundza Matewu sahluko se-26 livesi le-47 uyofika evesini le-56, kanye nencwadzi ya-Exodus sahluko se-34. Ligama leNkosi malibongwe. Ngethemba-ke nibusisekile sisafundza sihloko sethu salamhla lesimnanzi nakangaka seRhapsody yamaqiniso. Inkosi inibusise, nikhonde kahle. Amen.